Sagudahin nga ron ti surat, iti kalman laeng ni pagayam tayong Arturo, nga napoluan. Turo ni Arturo. Kuna na to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi ta umatipok iti salunan apagsasalaan di kiti agkabalayan iti aldaw ti kalay sami kiniduna nga kaingungot kumano. Wow. Abalayan, agsala taman na balayan, agsala taman na balayan. Kasjay manunemi. Ket no pa'y taga-aw-away kami, ado nga karuba, kakabagyan, ken gagayem ti imay nakiparambak manunemi. Engwan, deta. Sala dito, data, umatipok-pok ba nung nemi? Umatipok-pok, ti sala. Siyak ni Arturo, ang imturo, ti awag da, ti adada nga panangaw, awag da kanyak, iti lugar mi ano. Siyak ti bordak, ken kakaiso nga lalaki, kada kami nga 5, nga kakabsat. Iso nga ti aldaw, ti kasarmi, ken ito naman nung nemi, pimmarti ni tatang itiya, pinarti ni tatang ti ingungutan ng anuwang. Ket hanang ko iti saritaan da kadagiti kusinero. Kung kuna dagiti kusinero idi sakbay nga rukruken da tinuwa. Oh! Nakasaysaya nga maparti da ito nga anuwang mao. Tatao punso. Ta naglayng nga garado. Ay na, saan kayon nga masayangan babarok. Ta nairanta nga para iti kasar ni Arturo da itoy. Bareng no. May payanak ti ado nga apo ko ti nga lalaki. Ano ta ko na ito na? Barbaring no agpaturo ni Arturo. Agkaturo ko naman. Kayat ko ti ado nga lalaking apo ko. At no ado matin ti apo ko yung lalaki kadagiti manangin ni Turo tata. Wen ado ang imawan kaslatay agtaod matlang ken ni Arturo tapno agwaras ti apelyedo me. Uy, manong, kasta di kayat ni tatang. Detay, siyak ti pagkapuan ti apo ko na kapot lalaki ka. Kat may isurot siyempre ti apelyo. Manang ko amin kat di apelyo da anak da kit apelyo asawa da. Saan yung pagkadanagan data punso? Agsasarunun to ti awirin nyo kinina nagundang. Ano serbi ti palayaw yung palayaw ng Arturo, alaman? Ano serbi ti palayaw ng Arturo ni Arturo? No din na usaren ti usaren no muna, uno di kita usaren ti amuna. Kita pidatangan namat nga road datay nalapana nga pangganakan nga asawa. Medyo ka doon na, ababat patong na pangganakan na jay. Kasta manong name iti saritaan dagiti kusinero ken ni tatang. Ket nadalus uno ket nalaus tiragsak ni tatang iti tangal daw tanumanen mapan na alupen ti abalayan na nga nanang ni Duna ket agsala da mano. Abalayan! Agsala da abalayan! Abalayan! Una abalayan o may karo din abalayan. Agsip ngeten iti malpas ti parambak manong nemi ramrambak nalpasen. Ket kumagaten ti lameg ti rabi idi ko na ni tatang. Ay anak ko. Nga da kabilaeng mangbiding-biding ka dagiti regalo yo. Ada kay kumaitan sa jasilid yo ket. Alala, ipabigat yun dagiti anak ko. Ket ne nalami isad ti rabi Wanang. Ingkam to pa lang agdiwos biit kini Arturo. Manong nemi ni Duna ti simbongbat. Sa bagay, may mayat-mat ang agpeso no dumigos kay pa lang na. Ay, kundang! Kundang bakit? Ayan mo, mangitadang kamante pagdigos na gito anak sa. Adak dito kusina, bilbilangik na gito pinggan, nga binulod ko kada kita women's club. Sige nga mina natin mapan na umati ububram laklakayan ka. Wala, nalawan,
O naman ka ti pa sungsong bat mo, gundang, my love, sweetheart. Ala, ang panawang ka palang anak ko, inak bangit dadang ti pagdigos siya. Ay, just kakatay, tumangin ta na sakit. Oh, napakasim romanan data ryuma yo, tatang. Ryuma. Awan ryuma. Ta sumabay kam tumat kaninanang niyo. Na, kabayan nyo palang, ay, apoy, lalagak tupik ang kaaturo. Tungan kami tatang, kas klalasan nga maumang nga mangisalsala itay kinabalayan nyo, gimumpa kinana nga, magustuak nga ron ti panagwagil-wagil, panagwigil-wigil ti patong ni abalayan. Insong ba't manong namin ni tatang kalbasan na kat pinagkapagkalan ng titumang na magbag na ama pa ni ti kusina. Intuloy mo lahat naman nung namin lukatan na kiti naawat ng regalo iti asawa. Bakit? Sweetheart, kita na ito yung regalo na karatan ni Ninong Sinti. Sino Ninong Sinti? Ninong Sinti ito eh. Renula nga di motor. Ano? Apa nga di motor? Adaya, arinola nga di motor. Gano'n na. Tano, aggungor iti parpangon bakit kat mayat ti darnodong na tulad nga sasaumet sakay si kamet Arturo Toro at da kami ti kasta nga kasasaad manon nemi idita agpukaw ni tatang agborborek toy pagdigosyon anak ko hindi agdigosan hindi na sweetan na tagdigosan muna ka na. Ish, ano ito naggandanda? Dulamin, naggalitaman nyo yung. Nakalaw-lawa di silid. Kapag ko malang aggandanda pa lang. Rugyan na natin mga pagsunto. Munakan. Sikan doon nga. Pinaunak na nagdigos ti asawak manong nemikit idi ta makita nak ni tatang nga takdak der iti ruwarti banyo. Ngekit. Apay ka di ka ba't agkadigos kayo na Arturo Baraw. Agkadigos kayo na apay malaming ka. Itatang mat. Amoy mat nga nailit ti banyo tayo. Ay huwag kaya maya. Di mat mabaling agtuon nga agdigos. Di mat mabaling ti agtuon nga agdigos ko ng mga minbarak. Ala ni tatang. Paunat agtuon ng nagdigos. Ay, si ka Arturo, ipakat mo man ita kinaturo makunada. Tapno, may pahin na kami nga dagos ti apo ko nga lalaki. Inayon pa ni tatang manong. Kasta manong nemi ti kinagagar ni tatang nga madaan iti apo ko nga lalaki. Well, kadigdigusan manong nemi ti asawa kiti sumublatak matang na mapaniti banyo. Ket mayat ipanagdigdigos ko, amang-mangin ko, iti saritaan di kitiya, agkatugangan ni nanang kenti asawa. Ay, mom, doon na balasan ko. Pudno nga lima ti anak mi kinitatam nga punso, ngem madlaw nga ad-adda. Ti panang dungdungo na kini Arturo. Kagangilangan anak ta may mesa nga lalaki. Sapila nasingpet nga inanak. Iso nga kahit unin ni tatayo nga lalaki ti putot ni Arturo ti anak mo tapno may iwaras tinagan na kano. Kaya po nut ako ng balasan ko awan sa pulag ti kinasingpet ni Arturo awan pulos ti bisyo na ken nadayaw ka na kami. Iso nga rin isot kinayat ko nanang taore ka na sorry siya ken nasingpetak mo. Manong nemi imbaybayag ko tinagdigos ta magustuak adengdenggen ti saritaan di kiti agkatugangan. Isungat na nang ta idaton ni Arturo ti panagayat na dito yan dahito yan ti lalaking pakiasawa kunak kapata nasingpad nga rin isuna ken turo pa itinagan na. Umis isa bang mga alingag di saritaan tamano.
Ngimidita madlaw sa ni tatang ti kinabayag ko iti banyo. Hey, Arturo Baro! Nalmas kan samat na dita, napay ka di ka madla lumong awan. Nalpas kan, rumara kong natang. Apaw na bayag mo na ya. Kayo ta kwarto yung tapanakpak ng dagos Hindi adda kami di silid malang abkon ti agad pulbus nga payud ti asawa. Wow! Kaya di pa nagsinabat, di pa nagkita mi, maawatan min. Nga agpadpadanuan niya, di kiti kayat asawen, di kiti agkuyip-kuyipen nga matmatani. Katkas iti may sa nga turo akalding manong nemi. Paskad ko nga dagos, ti agarab, iti naraber akarautan, kat dito'y nga naasot, di kiti sintunado nga asog ti asawa. Oh, turo. Saan nan nga maibalikas ti kompleto nga nagan kumano. Tatimit latan na palayaw ko nga turo. Ti aring na turo. Hindi pagdarikmat pa ay manong nemi agliplipyasan tiragsaken panakapnek mi tiday taguntaway. Wan mano, nawang pa'y narikatanak nga nangusat ti ruwangan ti kuweba. Ngam saan nga mabaling nga jakwak nitan ti langit tapno makadanon kami nga tuknuan mi ti langit. No may kasla maasyanak manong nemi ti asawak takasla medyo marigatan nga mangawat dahi ti turo. Gapota talaga panakkilit ti turok, mano. Turo ko naman. Ngamidirim suod. Kunano, kunat. Idirim suod manong nemi. Apagapan man la siguro nga sa empty narik na. Ngam sinaruno, iti inot manong nemi. Nga panakabukayan, iti paglugan namin agampayag nga papansa dilangin. Tas taonan ti panagkinayat ket mi manong nemi ti nagsabat tirik nami. Nagsabat manong nemi ti dua likdo na bahara nga likdo ti makunang sperm cell ken egg cell. Nalapalamas ti aldaw iti ta manangad tangad beten ti asawak kadagiti na alsem nga prutas iti arobayan. Nay. Aginawan ni Dona. Ay Arturo. Apay bakit? Kuha. Kahit kung sakit dito sa lamagi. Makapangpanganak man ti sa lamagi. Kasta ka di, doon na. Agore ka ta, ipursang ka pa Dito magawa-awat ko mga bunga ti sa lamagi tayo. Magaw-gawaan? Diyak kayat. Diyak kayat na magaw-gawaan. Taapay. Naimimas na di bunga ng ada iti rawis na. Anya? Ada lang bunga nga magawat ko, numanak pala dyan nga ito. Basta dyan kaya. Ada dyan rawis na kahit ko. Manong nemi kat si mampitaw ni tatang tadagayam nga nakatamin iti tawa nga magpalpiliw ka na kami. Ang ganyan niya pa lang tibol-muleng-leng amparok. Umuli ka na. No pa jak narnarwam nga umuli ti kayo manong nemi intuturid kon tinapan. Napanak iti rawis ti salamagi idi ta makababaak. Dito yan. Dito yan ti salamagi yan. Doon na. Di tuk-tuk na mismo tinang purusak karigita. Apa yung wanang ang gamanan? Diyan kayatin ti salamagi. Damortisan ti kayat ko. Ana! Diyos ko! Kanimbagam kumagat nagrigat nagbu. Amum ka din narigat kumuli ti salamagi. Naggarsang ta sa nga nakatapuon na. Sakit. Damortis man kayat mo. Kasta manong ti itsuraen ti asawak iti aginaw iti damong anak mi. So nga napanak manin kimalay at iti bungat iti damortis man. Aging nga dimtengan ti aldaw nga panagpas nga iti asawak ket no kasano ti kagar ko nakarkaro pa kini tatang gumano. Arturo Barak. Kahit ko nga
tinagan mo taapok nga umunakit Alfonso Alfonso. Agkanagan kami. Itatangmat. Nagan ti arak datanganagan nyo. Baka mamartek to akit itapo ko. Ay, Alfonso. No Alfonso ko na kin Alfonso awan ti ado pa nga sao, Martoro. Kabuta siya kaya na kontraen ni Tatang Manong. Kaya nangarod. Alam mo nga di, ore ginebra, wano San Miguel, no iskaytyo, Tatang. Kinunaklatan ng sumban. Ngimitirong muarte anak ko, manong nemi anyan na panakaupay ni Tatang tababae mat titimao. Ket ko namanin ni Tatang. Arturo Barok, engka lumipak ti asa nga palata nga bulong ti barangay. Halan. Tapitang. Agabraw ka kadi? Saan? No digat isab it mo iti sirok ti kama nga ni Duna. Ket numaregregen ti bulong. Numaregregen ti bulong na mapalpalin manin paraw. Ano? Tatang ano nga mabalbalin manin? Inyarasaas ni Tatang Manong. Mabalbalin manin. Ikam manin. Ipanakpak mo manin. Tatang, tinsabi lahat masasauyo. Kat baka doon bigat, sanga bigat, marigarig na bulong na. Kat mabalinin. Tatang mo. Kung pa makalawas na mabalinan. Uwoy. Lumakaya kong baro, kahit kung asakbay nga agsubliak, kini apo daga, makitak nga umuna di kita pukok nga lalaki nga agtaot keng ka. Tinungpal ko ti bilin ni Tatang Manunemi, nang isab itak ti bulong, ti marunggay, ti sirok, ti kama, ti asawak nga daldalagan. Manunemi. So pagbano pala nga aldaw manong, di ta maragregan ni ti bulong, ket siyempre kinulding ko na, ni Dona, kasko na ni Tatang, ngayong kinaungat nak ni Dona. Ano, kukuha mo? Ano ti tumarmon, aya, taapay nga kasta kamatan, turo ka nga talaga, kinun ko namatan ti asawa, kita sa lain may manugot, idi taddan makabulan, tinapalabas. Una, talo ko mapayabulan na. Makabulan lang manong. Napartak ti ba nagdakkel ti baladagang anak mi, akas iti kapartakmat, iti bubusog manin ti tiyan ti asawak, aging kang impas ngaynan, ti may kadua nga anak mi manong naming nalpay manin ti abaga ni Tatang. Tatang, babae mat manin. Manong nemi, nalpay atalaga, ti abaga ni Tatang. Babae manin Tatang. Ay, awan samit getam Arturo. Taapay panay mat ababahay na giti putot mo. Ti Tatang mat, anangarot kiso ti painapo Diyos. Ti ba mo pumutot ti lalaki, kada kay man. Alaman, sisyak lang ti putot yung lalaki, upat nga magkakabsat, upat nga babae, sa may saka turok, siyak nga rodeta. Napahot pa lang ni Biagyo Tatang. Yura yung laing ta, jak ingkaan ni Dona, aging kang jak mapututan di lalaki. Kat no kasapulan nga, paibus ko jay rarasana. Kuna, rarasana ko na tatarang aramide. Napalabas ti ba katawen manong nemi iti insingasing kumanen iti panagsikok ti asawa. Ket iti dayta gundaway manong nemi na dumaduman nga estilo wenno postura ti naramid mi ken ni Duna. Ayat milaeng manong nemi nga lakin ti sumarunong anak mi. Ado digit nagsalsaludsutak no kasano ti pumutot ti lalaki agka mangibaga. Kabayatan manong naming agkapkawalyo akit lalaki. No, iti nga kanawan nga sumang atak, pinadas ko iti kanigid manong.
Kaya nga dumaduma ka posisyon. Nga man yan, nga kinapaidam ni gasat manong nemi, ta idi, ta ipasok na ti asawak, ti may katlo nga anak mi ket babae matmanin. Narturo barok, kampo, kumapsot ako, njak samat ten mauray, ti putot mo nga lalaki barok. Laglagi pem, sige lang ti pangnamnamak nga kwaras ti turo. Po ya. Di kakapsat mo, puro babae. Ti apelyedo na kita anak na saan nga apelyedo tayo. Sikat ipang namnamak ta sikat kakaso ng lalaki yung pumutot ka babae, bait? Jaklatan na guno ni manong nemi, tawa matamok ni sungbat. Aging gang itinaminsan nga nagrana kami kinininong sinti iti maysa nga dayaan. Ay, turo barok. Kamusta ka? Manot putot mon? Talo nga babae ni no? Hindi kumpadre, agad kagura na ka. Among hindi pa laing kita, hindi kasawa ka. Kuna na kanya kini, ay, makaapo ko kumatlayangan ti lalaki ko na. Kunak mo kat, ado ti apo ko mga lalaking kat, ado ang sabari apilyado na kuna na. Isong hindi kasawa kayong kiniduna. Kat, damnamain na nga adda putot mo nga lalaki. Mo mate. Kasanungar din no. Kita yung kanyak. Talo nga babae, talo mat nga lalaki ti putot ko. Iso nga panakpak mo latang amin ni commander mo, Toro Barok. Panakpak mo na panakpak din no. Ngayon ba siya malata? Anya ka din namin tinaramid yun. Idi, nakaputot kayo ti lalaki. Inasit ganak nga inabay ni Ninong Sinti manong sana tinapik-tapik ti abagan. Amom, Toro Barok. Kastamat ini ti problema. Ta nagsasarunong nga talo nga babae ti putot ko. O kaya kastoy. Talo nga babae di kiti imuna nga putot ko. Kayat ko ti madaan ti junior. Imbag ko na. Ta adala nga baga kanya ti teknik. Epektibo. Epektibo siya. Ta nagsasarunong matan ti lalaki. Talo nga babae. Hingin ka nagsasarunong ti talo nga lalaki. Kita mo? Kaya bagayo mo tanin na matatagbo pa mo katak na. Tamatak. Ibagayo mat karot kanyang aninong. Noon niya dito ang teknik. Kinunak. Masigagagar manong. Kastoy. Kaso taramid na manong. Ha? Inton agaramid kayo kani commander mo iti baby. Magibaklay kanto iti kuribot. Anak? Kuribot ko na yun, no? Sakbay nga sumalpa ka. Anda baklay mo kuribot. Kito nga sawad. Madamag kabalyo nakabaklay iti kuribot. Ay, kuribot. Kasta tinaramin ko, idi siya. Lakit gabutan ninong ko. Kahit ko lang madan di potot nga lalaki manong. Inaramid ko. Dinteng tinabi, manong nemi ka talagang inaramid ko ti teknik ngayon suro kanyak ni Ninong Sinti. Agsid-sid daw, idi ti asawak, idi serrek ko ti kuribot, idi silad mi. Oy, Arturo, anong nom data kuribot? Nagalit lang harudin dito silad ta. Inserrek mo pala natapay lang ka kuribot? Pasalsali. Tagtagari daw na. Teknik na ito, itapno, makaramid ta ti lalaki. Teknik? Kuribot? Teknik? Wun. Isot insuro kanyak ni Ninong Sinti. Talamar aramid mo. Wun. Basta saan ka nagreklamo, are you ready? Ket no pa'y nakarsang ti tali. Ti pamaklayan ti kuribot. Inanusak ng baklay. Uray no. Magasgas-gasan ng ti abagak manong. Pero ko na, nakabaklay ti kuribot kabayatan nga. Kaya hindi kabagyatan na manonemi kinitatang. Tatang, sigurado nga lalaki doon di sumarunong apo kayo.
Anala? Lalakin doon, di sumuro nga po kuyo, kunak. Pagkunam. Ay, ditala mo, kini Apo, Barok. Aman, sigurado na ito tarang. Ket ipas nga ito ni Dona ni Baby Alfonso. Kinunak manong naming in las-las to. Mo, at danton ni Alfonso, kanagnagan ko, Ili adan siyam nga bulan ti may kapat nga sikog ti asawak. Doon na bakit? Dengkek man, no napigsamit lang ti kuktar ni Baby Alfonso. Kinunak manong naming intipil ko tinapayag ko ti buksit ni bakit ko. Baring no lalaki nga paisun anak ay. Diyak to kaya tandaganak. Maudi tayo tunuin. Apo, napigsa tinamnamak. Napigsa nga namnamak nga lalaki na ito. Bakit? Na napigsa ti kuy at ni Baby Alfonso. Yes! Kinunak man. Manong nemi idipas ngay ti asawak ti may kapat nga anak mi. Nang mi kinitatang iti kusina ngayon na. Ti panagrunga ab ti maladaga. Tanong! Ay! Rimuarin ni Baby Alfonso! Sapay lang ko mga Arturo para sigurado ang tatang taamo konti teknik. Ni day tapay kat. Nanangan na sigurado nga lalaki tumay na ipadabag. Isudeta ni dadang. Tadi. Luapin ngamin nga paritan na tanga lalaking umasdek tayan, paspasi ka lang. Gundang bakit? Nagwapo ka di matlang ni Baby Alfonso? Ha? Yan na nga nagwapo. Babae manan, ti apo ko, si Alfonso. O niya, babae manan. Nagkinita kami, kinitatangkit awan, ti makasao ka na kami nga duwa. Nagalaluto yaklatan nga napanitayan ti asawak. Arturo lakay. Pinarparigat mula ti bagim nga nagibagbaglay ti koribot. Uwang nga ron. Sumot ngamin ti imbaga na dyan nga ninong sinti. Apa nga nagkatawa ka doon Awan. Magkatawa ka laing beta. Doon na. Baring no lalakin doon di may kalimang anak ta. Anya? Di ka kadi pala. Bawanan tinamnamay Arturo. Maudin bakit? Isulat kidawa kang gan. Maudin. Nagkusipat na kiti mata ni Dona manunimin ang kita kanya. Masya nakmat kidin ti asawa. Takakaasid nga mga istimar ka di kiti upatin nga anak mi. Nga manang harod manunimi. Kahit kumit nga paragsakin ni tatang. Inududak pa nga rod na minsan ti asawa pa nung nagpakpakaasya. Kaya nagkariyak. Bakit? May salangin bakit? Please. Kadi-kadikan ka. Babae man mo lalaki, husto nanto. Di ka na masyanan kanya, Arturo. Uri met ibagbagada kang ka nakapatang ka iti asawang pangganakan. Kahit panunutin at panangipas ngayon paay mo ito tinaranyag masabayan na kiti uputot mo. Araminig ito ti amin nakabaydak bakit. Para iti pasakbayan. Para oray kaya papanan nanto nga ilumlum ko ti bagik. Ha? Kung kunak ka pa nangay ayok layang iti asawa. Nagsikog pa na minsan ni Dona manunemi kada Domingon nga mapanak makimisa. Ket kang kanayon kong ingkarkararag asapay kumata lalakin ti may kalimang anak mi. Lalaki kuman. Ngami di pas ngay manunimi ti asawak ti may kalimang anak mi. Babae matmanen. Babae lata ti mao wan podno. Podno nga naragsakak
nasalunat nga rimuarte anak mi ngem adda siled ti panakaupay dito'y kaunggak. Iti ito agundaway manunemi kinasarita kon ni tatang itinalapat. Kinasarita na kon ni tatang tinalapat. Arturo Barok! Mabalin nga adda panggap ti Diyos nga nasaysaya at nuapay nga saan ka makaputot ti laki. Tatang, ala, agkamanaking kabarok. Tanakitak ti panangikalikakong mo nga maipayanak ti apo kong lalaki. Nga mawanti mo balin, natay ko nakon, adda siguro panggap ti Diyos nga nasaysayaan. Agpaay ka di kiti lima nga anak mo nga babae. Ha? Tatang, sorry ha. Okay lang anak ko. Inaramid mo mati amin. Gusto na natalima. Kat maligatan unan ni baka mo. Manong nemi no magkasta ti sao ni tatang saan na milinged ti rupa na iti pan nakapahay. Pudnumat kedi manong nemi ti kunan ni tatang at siguro nasaysaya at panggap ti Diyos no apay nga biniga mapahay di kiti impaay mi wano impaay ng anak. Manong nemi kan-kansyawan dak di kiti padak nga lalaki. Torong agpaisaw. Hindi ba makaputot iti toro? Babae man napangganangan ti putot na. Ay, turo. Ano salbita kita turo? Sa bagay, awan magkidian na siya at matkidian na dumata awan mangiwaras ti apelyedo. Tapi ko ma, hindi mo problema nung mangiwaras ti apelyedo. Kasaban ka rin nga napinta sa apelyedo. Arturo. Ala, ito rin mo? Arturo. Agad sinuso. Mrs. agad sinuso ko na doon ako di asawa di kita na. Naglakin ni. Doon na. Mrs. doon na agad sinuso. Doon na maya. Tapno agad sinuso lang tao na pagpakitanan. Ay, po. Amom, ada sukal na. Tapno makaputot ka't lalaki. Anak ko ma, inyarasas na. Mapati. Uwihin itong palik. Kito rin man pa itong palik. Masigug pa kayo, makit ko. Kinagpalagitan. Anya? Kinabi kami ng pinalagit mo. Sa po ay, di ano sam nga rod, nga pulos nga makaputot iti lalaki. Gusto ti ko na, di tatang manong kunak, di tatang kunak manong nemi, ta imuno na nga na tayo ng bedinana. Nga, adda plano ni Apo Diyos no api nga babae di putot ko. Ano? Naglalaing da. Kumanta kin sumala. Mapanda makikontest ti sala manong. Isuda nga 5. Ha? Kada nagpinasi pa naka-interda. Dahil inauna nataytayag suwarno kasi agpapagay. Sa tanto agsala, naglaing da agsala. Nagruna manong nemi kitadda kabagyan mi nga nalingag suro ti sala. Nalida pa yung kumanta amin. Agkakandada nga 5. Ada solo, ada jowa, ada trio, ada soda amin nga 5. Agad sinoso sisters nga rin tinaganda. Agad sinoso sisters. Neta, no tiyempo ti piesta, awa na. No pasalip iti pasala katakad na. Awa mga abak ka nagiti agad sinoso sisters. Si manon na may nagpakada ni nanang. Kada dungan uwa, manipod ka nagiti agad sinoso sisters manon na may matay ni Lolang da. Ni Lolang da, tikang runang namang dungdung mo kadakwada. Ta siyempre, iti kaaduda akit tinulungan na ni bakat ko. Iti talon kin bangkag. Tapos kasta kit may payam mitiraran niya kawasak bayan na kiti agad sinoso brothers, ay sisters. Manong nami, ti pagsayatan na. Kinasyan na kami ni Apo Diyos. Tanda ni kang kanayon nga tinawan manong nami nga buenas kami, timula mi nga bawang. Laso na.
tabako, mais, balatong. Kanda doon pa natin. Parang tartarakan mi manong name diningwen. Napagsasaruno mi manong name nga naparadwar iti college dagiti agat sinoso sisters. Di inauna manong name nga ni Alicia nakaasawa iti engineer ininto ta nurse isuna. Wano ket tinagan na nga Alicia agat sinoso nagbalinan nga Mrs. Alicia agat sinoso ti apelyado di asawa na manong Agater. 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 Kaya't nga asawan manong nemi amin nga naasawa dagiti anak mi nga 5 nga agat sinuso sisters napipintas ken kasla malalaki dagiti apelyado na. Ada pa apelyado nga Garcia, Fernandez, Chuduro. Ti makadakas manong nemi agkalkalikagom dagiti anak mi nga makaanak na kumamat iti lalaki at iti babae ko na. Tapuro mat lalaki. Nakakatawa ng ti istorya mi. Aman, putot ko, puro babae. Dagiti anak ko, anak na puro lalaki. Diya inauna, 3 nga lalaki. Diya may kadua, 2 lalaki. Diya may katlo, 3 nga lalaki. Diya may kapat, 4 nga lalaki. Diya may kalima, may 1 nga lalaki. Pailang. Puro lalaki. Bakit? No kasta man naming income sa rongkara ni da. Pus la soldado marong naming agmartsa nga may sumabat kada kami nga gasawa. Puro lalaki man. Amom, iduduwak dakkel na kita po kami. Kumapsot mo tirik nami ang di may palobos. Kahit may palang masiputan mo ti panagdakkel na kita po kami mano. Nalaing na ti basketball. Athlete di kita na apo kong manaw. Kabailan na ti may isang manong team. May isa lang basketball team. Kabailan na si Suda. Samat nga rin at hindi naman nagkakataon. Ay, manong nemi manong ko nakengkang inaonak iti at iniinonak ti 75 ti taon kon. Kaya, at na nag-asawa ka na iti apo kumin. Iso na lang taong peti o apo kumin titoon. Kaya malaglagip ko lakit nga root manong tinapalabas. Ngasla idikal man lang na pasama. Kung manong. Di pagpindasan na awan nagdimdim nga problema na kiti anak mi, nakaasawa at nasisingpet, akas ba't ti kinasingpet na kiti agat sinuso sisters. Nga nasingpet mat manong nemi na kiti apo kumi nga puro lalaki. Kaya dawat mi, nasapay ko ma, awan nagiti dumdumte nga problema da. Kahit no ta kami, agasawa ka, di pulang mintumaten, ti bulot bingabiyag, sabi ko mata, naragsakto, dagiti anak mi, kapot na maipaidamat ka na kami, iti panangasikaso. Agyaman di halos mo nang ibasa, kat sabi ko mata, damat ni batik nga adal, liliwakan magsalmingan ti biyag. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Turo, uno Arturo. Thank you king ka, Turo.